Turabasuje kandi tubahaye ikaze. Amazina ni Cyusa, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Baza ngo uyu munsi turi he? Uyu munsi turi mu Kagarama kuri ya nzu mwakunze muri benshi yari kuri miliyoni 250. Uyu munsi tukaba twayimanuye ikaba kuri miliyoni 230. Baza ngo ejo gute? Inzu yacu ifite ibyumba 4, ubwiherero 4, salon na manger, igikoni cyiza cyane, parikingi nziza ndetse na jaride ntoya. N'abatindiye dutemberane inzu yacu. Angura parikingi mwayibonye, hano hajya imodoka ebyiri, hariya hakajya izindi modoka ebyiri. Muri kubona ni inzu nziza cyane, inzu ibasha kwakira imodoka enye. Tubwiye ko inzu yacu ifite akajaride gatoya, ngira ngo muri kukabona ukuntu ni jaride yacu iri kungana. Reka rero dukomezanye no mu nzu. Ukigera ahangaha hari akabariko katwinjiza mu nzu. Muze twinjirane dutemberane inzu yacu. Ukigera muri salon urabona ni salon nini cyane, salle manger. Dukomezanye no mu gikoni. Ubutsa ko nababwiye ko inzu yacu ifite ibyumba 4. Duhereye mu cyumba cyo hasi. Iki ni icyumba cyo hasi, muri kubona ukuntu kingana, kikagira toilette imwe. Dore ngiyi muri kwibona ukuntu ingana, ni toilette nziza cyane, muri kwibona. Dukomezanye kandi mbibutsa ko hasi hari na toilette imwe y'abashyitsi. Dore ngiyi nayo muri kwibona. Dukomezanye no mu byumba. Igikoni cyiza cyane, muri kwibona gifite gas cooker, utubati twiza cyane ku ruhande muri kubona. Dore utundi tubati, murabona ko utubati tw'iki gikoni duhagije, muri kubibona. Dukomezanye no hejuru. Turi muri ya korodoro yo hejuru ihuza bya byumba 3 bisigaye nababwiye. Icyumba kimwe dore ngiki, ikindi ngiki, ikindi ngiki. Reka dukomezanye njye kubibereka. Iki ngiki twinjiyemo ni icyumba principal. Muri kukibona? Icyumba principal ni iki ngiki. Gifite ubwiherero bumwe. Ubwiherero ngubu. Ubwiherero bw'icyumba principal ni ubu ngubu. Reka dukomezanye no mu bindi byumba nabyo mbibereke. Cyane muri cya cyumba principal urabona ko ifite garde-robe ebyiri, iy'umupapa, iy'umumama, muri kubibona. Tukagiraho na bariko yayo hanze. Iyi ni bariko yo mu cyumba principal. Muri kubona ukuntu ingana, na ahantu hanini cyane mwakicara mukaganira. Dukomezanye no mu bindi byumba. Igice cyo hejuru nababwiye ko harimo ibyumba 3. Tuvuye muri principal tugiye mu kindi cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri ngiki zo kuntu kingana, ni icyumba cyiza cyane kinini. Dore garde-robe yayo, dore naho ifite bariko. Ntabwo ari nini cyane ariko irahagije. Tujye mu cyumba cya gatatu. Icyumba cya kabiri nacyo gifite toilette. Dore toilette yayo ngiyi ni toilette nini cyane, irahagije. Ni ukuvuga ngo iyi toilette isavinga icyumba n'iki toilette yo mu cyumba cya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyi toilette isavingwa n'iki cyumba kindi. twinjiyemo. Iki cyumba ni icyumba cya gatatu muri iyi flo yacu yo hejuru.
iyi ni garderobe yayo muri kuyibona, urabona ni icyumba kinini kirahagije bihagije pe. Reka tukwereke bariko y'iki cyumba. Ni bariko nini cyane nayo muri kuyibona irahagije, ni ahantu wakicara hatuje ukareba byose muri kuyibona nabyo. Tugakomezanya no kubereka ahandi. Igikari rero cyacu murabona ko ari hanini, igikari cyacu kigizwe n'igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, ni ahantu hanini ho kumesera ndetse n'ahandi hantu watereka nk'imashini yo kumesa. Ni ahantu hanini, ni ahantu ho kwanika, ni ahantu hagari, muri kubona ukuntu hangana. Nyiri kubereka jaride, iyi jaride muri kubona ukuntu ingana, ni ahantu wabasha kwicara muri benshi mukaganira n'inshuti zawe, umuryango, famiye. Iyi ni jaride muri kubona ukuntu ingana, ni jaride nini. Tugikomeza tukibereka, tugaruka muri ya parikingi yacu, tubereka ukuntu inzu yose iteye. Inshuti bakunzi bacu, dusoje kureba iyi video, mbabwira ngo inzu yacu yagizwe n'ibyumba 4, ubwiherero 4, salon na salle manger, igikoni cyiza cyane, jaride nini kandi nziza, parikingi nini cyane, ndetse n'igikari cyiza cyane kandi kinini. Mbibutsa ko inzu yacu yari iri kuri miliyoni 250, tukaba twayimanuye tuyishyira kuri miliyoni 230. Mbabwira kandi mbibutsa gukora subscribe, share and comment kuri YouTube channel yacu yitwa Rwanda Real Estate. Kandi nanabibutsa ko ku mbuga nkoranyambaga n'izindi IG, Facebook ndetse na TikTok twitwa Rwanda Real Estate.